Ito kasi gawang ko piyan payaganda yung paway na ani labi. Antak la. Mampagod siya tak. Malinis sa kabong tan mampusak ang gano tak igaganggan. Duga. Matalino ka talaga. Pakasi prepare mo pala tayo kutsara tang plato tamang antala. Ayag ka mapaga, tag mo ning baga, walala. Kapanangan. Pakas, ang sinok ka palang tampol, pinagdala pangatan. Ay, matik barkada, kumyan talaga rin makuli. Gana mo bagaan. Pakas, pasak mo pala ratay kawas ditan. Ayag ka mapaga, tamo ning baga, gagong kula. Bakas, na may pupusak mo ni, sumpalay, balaybay mo la. Ayag ka mapaga, muning baga, gagong kula. A few moments later. Sa wakas, sa sumpal mo, makapampainaway da isit. Hello ma. Tanya ni nilikas ko no makuli. Udya natan na ugi. Ayan tayo latan na umuwi ganggan, ang kapigawan to lang ula. Ay isabim, normal kan talaga.